Кылга сүрүетер турбут мачта табыгыха соғынан тыһынчы 995 сыллаққа ыты көлгө көһөрүллүбүт. Эби 2 программа колбоммут. Тогуону сыллар саңаларыга республикага бир бастакынан саха телевидениетен таатта жөны көрбүтэ. Булени отчоттон баччага жери Иван Барбасытов сатабыллаактык салаян келле. Так, бүгін бұлана хеге туынан барат. Дерен, хадар, үрінкөл, қаяқсыт, чакыр, бензинге дейін барды. Букурдук чурапчы тааттыл устарын кийин терилтетин салаячыта Иван Иванович үлехеттерин командировкага бериер. 2 уус каз бирдин эхлегер сылжан сахасерин каналын көрүөхтере истиехтере. Ото бүгінлеге хүддәк ыксаллах, қолура, хақайрен аңачастыға көрі бадда. Ол көріге болағына қолура, қораққа араралдырын күтірі қас биддин эхлекке барыты көстібәп бола қалыр. Ол ең ажақа ыксаллах детеллях туы беге 2 қонуғынан бұл барын эхлекте бүтін барытын бүтәддебет, чурапчылар бұт, чурапчы хорон эхлектерін беге ылбып бұт, әме онны қолбуаты бұт, чурапчы бар өлігеттер бет, көнелер әме үз күнінен барытын тейдік көхірем тәддебет. Билигин теринте биес үлехеттех, бары иделерин толур бахылабыт жон. Төһөдө жогус коллектив боллар таатта чурапчы барын хилектеригер телевидение радио качестволақты көстөрүн туһугар кыһамнылаактык үлелир. Бүгүн карбалаак чычмак бөһөлектеригер үлени үмүрүтен чымнайга келлилер. Бүгүнкү салбытын сеттибит. Оны татарчы бу спутниковый терминал генен настройкалатыбыт. Кенераске кемге бана интернет тарханыктах. Ол оны тәмиет вактан белемнәтибит. Бугурдук тааттагы көрдөрөр ихитнере рейге олок сайдытын кытта теңге кардылыр. Быйыл сака телевидениете терилибите 5 сылдагы билүүн үрдүк тахымга белетир соруктаактар. Парасковия Татаринова, Стас Никифоров, сака телевидениете таатта.